Mešamo. Ja, zdaj pa prijeta na vrsto 2 lovorjeva lista. Kaj lahko ti daš? Tako, to je predvsem za aromo in da specifičen okus. Tole bomo sedaj pustila, da se malo kuha, približno 5 minut, potem pa nadaljujeva. Zdaj pa lahko gremo ven in nahraniti ptičke. No, pa pojdiva, saj mislim, da so lačni, ker imamo zunaj že veliko snega. If the rain comes direct on the top, it just runs through very fast because it runs too fast, so it don't sink in. And inside there's so many pockets. This very see-through pocket. Whatever you put in there, you find it easily. And this one, I make sure that we have 2 sides, so you can protect yourself from cold and the sunshine as well. The luggage you put behind there or here, because it's hang on the tree and on the string. It will not break any of your rod, your structure of your tent. It's very light, it's very small and smart. Introducing the SM Tent Series, designed for protection with a touch of imagination. The SM Smart Tent. This remarkably innovative tent utilizes an intelligent design that is multifunctional and lightweight. Need a little privacy? No problem. The 32nd tent. The outer layer of this tent is made of a special fabric. It's lined with a silver metallic coating that is heat resistant, waterproof, and fireproof. The personal meditation tent. SM Tent Series. Simply convenient, simply smart. Please visit www.thecelestialshop.com. That's www.thecelestialshop.com. Junk it for good. Junk mail from filling up your mailbox. This could be good. Hey you. No, Miha, zdaj mi pa lahko daš krompirček. Krompirček smo lepo odcedili. Kar sesujemo v lonec. Hvala. Malo pomešamo. Fižolčka. Poprčka. Po želji seveda lahko uporabimo popr. Tako, ja. In sedaj pa še stisni 2 česna. Ti bo malo pomagala. Gleda? Ja, še enega. Česen je predvsem za aromo in za okus. Malo špricamo naokoli. Pomešamo in pustimo, da se približno še 10 minut kuha.
Maja, jaz sem že pošteno lačen in tole tako dobro diši, da bi prosim pogledala, če je že kuhano. Mislim, da je že. Diši Podaš lepo krožnik? in tudi izgleda lepo. Zvoli. Hvala. Malo čuhica. Dobro. Zelo lepo diši. Dobro? Zelo dobro. Zelo lepo si skuhala. Bom še jaz poskusila. Odlično. Najlepša hvala, da ste bili z nami v oddaji Vegetarijanstvo, plemenit način življenja. Upam, da vam bo tradicionalna slovenska kmečka jota všeč. Lep pozdrav iz Slovenije.